Jun ni thum sang ni som ni pali tho tan ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule khovela mi puiro rel naram democracy lian ber India rama ni somria don mai in thlan campaign nei ngain in thlan na chu tho saria nei ania vote thlak azowa vote thlak tu te ngai dan lak na exit poll result ti chua chuan sarkar lai puiro rel lai BJP kai hruai National Democratic Alliance NDA chuan chiang takin sarkar nan changle don ni in tarlan ani Lok Sabha seat zanga somli pathum oma BJP kai hruai NDA hian seat zali kan la don ti in an campaign a alelama Congress kai hruai India block lam chuan seat zani somkwa panga la in sarkar na an siamang ti an soi ve thunga atu zok nge soi dik ti chu naktu ka achiang vek don ani exit poll sang result atanga lan dan chuan Prime Minister Narendra Modi chu India ram Prime Minister ani non le nge yarin om hle a heti la hian India block lam chuan exit poll siam tu te siam dan chu ti dan phung pa ngai zom lo ni in an soya Prime Minister Modi a chu alal thu thleng atangin an pai thlangai don ti an soina sa hle thung ani kumin kumti ra tangin NDA chuan India ram lai li le marlama na sa takin man sona anin soyangin Lok Sabha seat zali po an la thei mai om mange ti tur ania mase vote thlak tho sari na zo meu chuan in thlan lam feril mithiam te poin BJP hian seat zali hi chu an phak lo na sa ang mase sarkar na ero an siam thorin om an tia chuti lai chon ep tu hruai tu langsar Congress party hruai tu Rahul Gandhi te Aam Aadmi party hruai tu Arvind Kejriwal te Samajwadi party hruai tu Akhilesh Yadav te Trinamool Congress hruai tu Mamata Banerjee te poin in thurwal takin Jun nilia tang chuan Prime Minister Modi chu athu thleng atangin an pai don ti an soya mase tu na alan dana chuan eptulam hian an soi sual don ani mai thei exit poll result ta BJP an sang fal hlea Axis ma India chuan NDA chu seat zathum somruk pakhat atanga zali le pakhat la thei ni in an tar langa India chuan seat za somthum pakhat atanga za somruk paruk an lak therin om man tia heng alliance lian panhi ti lo hi chu seitel lo mai la a thawme CNX exit poll point BJP kai hruai NDA chuan seat zathum som sari pakhat atanga zali le pakhat an la don an tia Congress kai hruai India chuan seat za somni panga an la ang an ti Janki Bat chuan NDA chu seat zathum somruk panhi atanga zathum somkwa panhi la turin an chuta India chuan seat za somli pakhat atanga za somruk pakhat vel la turin an chut thung See voter exit poll result po adang am lutuk lova NDA in seat zathum somnga pathum atanga zathum somriat pathum latura anda lain India chuan seat za somnga panhi atanga za somriat panhi laturin anda D Dynamics chuan NDA hian seat zathum somsari pakhat an langa India in seat za somni panga an lang anti Today's Chanakya chuan anin soyangin NDA hian seat zalila in India in seat za basari laturin anda bok News Nation chuan NDA in seat zathum somli panhi atanga zathum somsari pariat laturin an soya India block lamin seat za somnga pathum atanga za somruk pakwa la thein an hreve thunga Dainik Bhaskar exit poll result ta chuan NDA lam an hniam le hreta seat zani somriat pakhat atanga zathum somnga la thei tura da an nia India lamin seat za somli panga atanga zani pakhat la thei tura ngai anni ETG exit poll a chuan NDA in seat zathum somnga pariat la in India in seat za somnga panni la tura da an nia Poll start chuan NDA hian seat zathum somli panni an la dona India in seat za somruk paruk an la ang antibok Matris chuan NDA hian seat zathum somnga pathum atanga zathum somruk pariat an la thei don an tia India chuan seat za som pariat atanga za somthum pathum an lak an ringa PMARQ chuan NDA in seat zathum somnga pakwa la in India in seat za somnga pali an la ang anti Tichuan exit poll sang result atanga chutin NDA hian seat zathum somruk panga an la thei don ni a ngai ani a India chuan seat za somli paruk an la thei don ni in ngai ani bok exit poll hi in thlan vote thlak zo nuwa survey nein survey agency te chuan vote thlak tu te zo na zotin an chan na tangin result tura lang an khon khom ta thina
seat lak zat turarin hi dik chia lem lo ma se exit poll a chak tur zokarin hi adik thei hle ani kumsang ni le som pakua Lok Sabha in thlan khan exit poll siam tu te chuan BJP kai hroi NDA chuan seat zani somriat pangala thei tur an ngaya ma se NDA hian seat zathum somnga pathum an la daya BJP chuan a party malin seat zathum pathum an la a Congress in seat somnga pahnih la in Congress kai hroi United Progressive Alliance chuan avain seat somkua pakhat chau an la thei ani kha hemi ma kumsang ni sompali Lok Sabha in thlan pui khan NDA chuan seat zani somnga pasari atanga zathum somli la thei turin exit poll a tarlan ania seat zathum somthum paruk an la boka mithiam te chuan exit poll hi ala tu te hian an la thiam tol ni in an soi exit poll sang in BJP le kai hroi sarkar kan nei le don an soi nu hian eptu party hroi tu te chuan exit poll result te hi rin tla kan ni lo ti an soya Congress leader Rashid Alvi chuan exit poll sang result ai nang lo veka ma se NDA sarkar turin antar lang vek thung atak taka chuan heti lo lam hi thilom dan ani atia Congress hroi tu langsar sasi tharur chuan exit poll chu science thiam na manga ti ani lo wangin adik lo fo ti asoya result kan hrechak to a hlim takin vote share kan nga kani exit poll te hi science thiam na manga ti ani lo ti kan hreveka ni kumpo khan Chhattisgarh Madhya Pradesh le Rajasthan exit poll tamber result kha adik lo vekani kha ati Congress hroi tu tho Jairam Ramesh chuan Jun nili a office chua san hun lo thleng tur mi pakhat hian exit poll te hi aro man veka India jan bandan chuan atlem bera seat jan hi songkua panga kan lange yang chu majority tling chiang bang ani bok heng exit poll te hi rilulam game mai ani a chu tianga chuan mi pakhat hi a tha em a result tak ero chu adang lamang ati ve bok eptu party dang hruai tu te po in India block in hnenan chan ngeyan be sei thuan soi veka Communist Party of India hruai tu Bonoi Biswam chuan exit poll te hi BJP nuaya om company te ti velani a BJP chaktura rin na hi an result turani ti hi achiang sani India Alliance sa kan tho pui te che dan enin nena kan chan ngei kan ringani atia Aam Aadmi Party hruai tu Somnath Bharti phei chuan adu tho le zuala Modi chuwa Trump thumna ta na Prime Minister ani le chuan alua me kol tur thu sein Modi hi Trump thumna ta na Prime Minister ani le chuan kalu kamet kolang kathu soi hi lo chin chiara u Jun nilia exit poll dik lo ziaron lang dona Modi ji hi Prime Minister ani to lowang Delhi Lok Sabha seat om zong hi India Alliance in kan chang vek don Modi a hlauna wangin exit poll siam tu te hian chaklo tiran ngam lo mai maya result tak kan hretrepa mi puite hian BJP du lo lama vote an thlak na sa hle ani ati ve bok exit poll result ta state sang din mun an tar lan tlang pui han thlir le thuak thokila India ram chimlam abik takin Tamil Nadu le Kerala state BJP cher hlei theilo na thina chuan BJP chuan la chero puiwak don lova ngai ani lain tunma ai chuan ma an son don ni in ngai ani a Andhra Pradesh le Telangana state ta BJP in Telugu Desam Party le Jana Sena Party te an tho ho puina chuan ra tha chuang ngei don nia ngai ani bok Andhra Pradesh le Telangana state ta hian Lok Sabha seat somli le pahni oma NDA chuan seat somthum palian la thei don ni in ngai ani a Tamil Nadu a chuan India block lamin seat somthum pakwa omzinga somthum le pasari an la thei don ni in axis ma India poll chuan an tar langa hetila hian today's Chanakya poll chuan Tamil Nadu a hian BJP chuan seat sompo la thei an ni anti ve thung News 18 exit poll chuan Tamil Nadu a hian NDA chuan seat khatatanga seat thum an la thei ni in an soya India block chuan seat somthum paruk chu la hrim turin an da a seat om zong seat somthum pakwa po an la mai thei anti bok Karnataka state ta Lok Sabha seat somni pariat oma BJP chuan seat somni atanga somni pani la tura ngai ni in axis ma India poll chuan an tar langa NDA a an tho pui JDS tenen phei chuan seat somni panga lai la thei an ni anti a
Congress chuan seat thuma tanga seat nga an la ve thei don ni in an ring bok Kerala a Axis ma India exit poll chuan seat som ni oma NDA hian seat ni emo an lak an ringa Congress kai roi UDF chuan seat som pariat vel an lak an ring thung Times Now ETG chuan BJP hian Kerala hian seat khat chau la thei turin an da ani India Marchak State pariat hian Lok Sabha seat som ni le panga kan tho ve a Assam chu Lok Sabha seat nga birni in Sompali an neya Meghalaya Manipur Tripura le Arunachal Pradesh ti chuan seat ni theu nein Mizoram Nagaland le Sikkim ten seat khat theu kan nei bok ani Exit poll tamberin BJP kai roi NDA chuan notice a hian seat som paruka tanga somni pakhat la thei turin an da hloma Si voter exit poll chuan NDA chuan seat som paruka tanga somni pakhat la thei turin an da a Today's Chanakya exit poll chuan Assama seat som pali oma NDA chuan a lo bera seat som pani la thei turin an da a Congress tan seat ni khat bak lak na chan sa om lo ni in an soi ani Heti la hian CNX exit poll chuan Assama hian NDA chuan seat kwa tanga seat som an la tura an ngaya India block chuan seat khatemo seat ni emo an la ang anti Axis ma India po in NDA hi seat som atanga som pani la turin an da a India chuan seat ni atanga seat li la turin an da thunga Arunachal Pradesh a seat ni om hi BJP ta tur exit poll siam tu sang in an da vek bok ani BJP ta na chak harna state niangai West Bengal a po tuntum in thana hian BJP chuan man son hle don ni in na langa Matrix exit poll chuan West Bengal a Lok Sabha seat somli pani oma BJP chuan seat somni pakhata tanga somni panga la turin an ringa Janki Bat chuan BJP chu seat somni pakhata tanga somni paruk la turin an ringa West Bengal Party lian Trinamool Congress chuan seat som paruka tanga somni la turin an ring ani PMAR Q exit poll po in West Bengal a hian BJP chu TMCI a seat la hnem turin an da a BJP hian seat somni pani la in TMC chuan seat somni la turin an ringa D Dynamics chuan BJP seat somni pakhatan pe a TMC chu seat som pakhuan pe thungani Tunalan dana chuan BJP le an kai roi NDA chuan India rama ro an rel le don ani mela chuti lai chuan exit poll hi adik lo ve duai thei thawa ma se hun kal to exit poll result tak khai khinin exit poll let ling thok result kan nei chu arinom chi alawani engpo ni se naktuk maya thileng ki ma chiang dona exit poll chungchanga in hnialna le soiho na hi atop nga lang ngai dan soi theilai hun reilo te a hian comment lama ingai dan ron soi vero le bazari lo thira wangin kan lo me